Profesa Mauda Kamatenesi nagira ngo watari kuhagira ekikorwa cyo kujwara busha cyakozwe Dr. Stella Nyanzi omushomesa yitendekero rya Makerere University ngo watari kukireba nkenshonga mpango eshemerere kutwara bitekateko by'abanyayuganda. So nyoni nebangu tutakazo on the extreme nobora kigenda hare konka nyoni ngira ngo haine chance yo kumurufominga yo kumbuka yo kuba umukazi wachi umurembe. So mwe nyoni nyango let us not all condemn kana na haro issues z'abantu tuzihandling tuzitakoring tubayambe bimwe bitakarga mu ko abantu kuba kuzonda war abo member behaving differently. So as a Christian university twine counseling ministry twine chaplaincy nagira ngo ibintu batakabitwara hare ahabo kuba Stella Nyanzi no muntu nkabandi. Dr. Stella Nyanzi akashara mu kujwara busha obwo ari kugira ngo nayero ko butamarwa ahari Professor Muhammad Mamdan owabire nageze aho kumbingo mu office kongo kurujira ahari Professor Kamatenesi abantu na munonga bakazi bine miringo atari yemwe nemwe yo kwereka kiniga nahabwo cyo Stella Nyanzi nawe nayetengo bahabuzi hamwe no kumuruzwa. Definitely think chukondo ninga ngojirota ojuri konka mane cyabiro takakira ngo it is the only thing ngunu wakoze kinte cyagara cyo kucirayo kasha abana bakuzura abo kunyombazi abo kwita abo kurepinga ebyo natokore nyone ne bahagara mwene kibashi kuba kiri ne kibi emwene byetagema bazamka maranga gakoza kujuna kwere ko mana goshe mu kujiro zo kutoramo. Professor Kamatenesi nagira ngo cyabiriho kikabaho nkonka nahabwe cyo embazo zombiri zine kwikirizana rero itendekero kagendo misha kana rebo nko murokore nyoni njangu Stella tujeta tumujueka kwane cyanjye cyarahanga ombi kwa yetisa yareke bibi yarajira tanasasuru so cyakoze tunya ngutakubasa kusasuru she's repairable. Kamatenesi kandi Vice Chancellor witendekero ya Bishop Stewart aho muri Mbarara ori kugira ngo nagamba ko michondos hamwe na mama w'abana ayongire yashobora ngo hata bazira misha bagatira abana babojo obwo batari kumanya ngo abana babishiki nibo bakirizeyo kusisikara. We need to rule focus okumentaringa abana babojo nabakargamo hata banzora abana babojo mu mashomero tuba kubafa no bakugenda no muza disco no bakunyamarwa bari mu njaye as compared to girls. So mwen twino kureba ngo twateka amani no witeka rya Uganda erya Anti-Pornography Act erya hinguzibwe President Yoweri Museveni ebikorwa byo kujwara busha byizire nibyo yongera ombeshongozi hamwe n'abandi bantu abanyadini abahumuriza n'ebitongore bindi bine kore kiri kubasika kucinjira habikorwa nkebi gashakwa Harrison Kaburi.